bà xua xuống đây bụng bè bà bồ ơi mò đi ra cái này tại mò bẹp đây không prey bà bụng bè bà bồ ơi tại mình đang đợi rồi ấy đi toàn trai vì bụng bè bà bồ tụi chăng thì kết bạn khơi là rồi cầm nắp đấy nha bà tại muốn cầm nắp này về chỉ tam flow vì tận đi bà bồ ơi là flow sẽ đập phọc bà flow đã có flow vì tận đi đã có đó là bà bồ là bạn khơi là khơi cầm nắp là khơi cả mua bắt tiếp khơi ấy men tập xa men đi bà bồ ơi rồi cầm nắp đi mới ta chỉ mà tôi chưa break được rồi cũng nắp bánh tua này nè nè cái tàu nề sạt tẩy ấy khi mà nề sạt khăm bùm bùng mèo bồ ơi tàu nề sạt khăm bùm mà đang mơ lịch tỷ muối bùng mèo bồ đặt đây lại lịch tỷ muối tàu nề sạt khăm bùm mà đang mơ mơ triệm ai lần mà xe bùng mèo bồ ơi thà lần mà xe đó đây bà chật đói chẳng tốt sana cả nề sạt khăm bùm đang cái bùng mèo bồ chật đó là bà nó phải chia pi quan km chật đó là vậy lên mèo bồ ơi đó rồiนี่ก็ยังบนดังได้ยังมือติดสับเพียบมือคิงมือข้างมือปริพนมติดจังนะเนี่ยจับดำดาวดำบันติดตัวดำบันจิตได้บ่าวเราจับตัวสนามก็ขึ้นเนี่ยบ่านี่ดาวไล่ดาวกันเล่นได้ยิงตู้นี่ซาได้บ่แม่บ่เนี่ยเคยอยากไปดำไรมันติดจังเนาะเหมาขมาวนั่งบ่าวเนี่ยเอ้ยกำนับยิงกันเลยบ่านี่บ่าวโอ้ก็ได้เคยมันนึกบ่าวเลยเรียงชัวร์บ่าวกาดได้มาขมุมนั่งบ่าวจับมันให้นั่งกรุบติดเอ้ยปั่นให้เฮ้ยบ่าเราจับตัวสนามตะมุกจังอ่ะขึ้นเนี่ยบ่าวนี่หมอตีหมอจิตโอ้ดาวกอบแบบบ่เลยเนี่ยตะลุกมาบ่มีเวียบ่เลยอันนี้ติ๊กมาเมย์นะครับมุกไก่ย่อละมาบ่แม่บ่ดิเดี๋ยวเราดิโยดิรอกแม่บ่เลยอัดบ้านทอดตะก้ามาเพียบกับไล่รถกับไล่รูยังได้บ่แม่บ่บัวซ้ำมีวิชาปีนอดมันนี่เคยการตูสักทอดจะเราดิโยให้บ่แม่บ่เนี่ยจับเดิมอยู่รถเต็งปีกันไล่กันบ่แม่บ่เลยบ่ดำมีเด็กบ่ชาปีนบ่แม่บ่มาเราจับเดิมตัวบ่บ่เดิมบ่ขมันบุญกี่ดอกแต่ตอนจ่อได้กบรถยังไงบ่แม่บ่เลยบ่มีไปตามโหได้บ่มีชาបាទហើយឥឡូវនេះមកស្ដាប់សំឡេងស៊ីនទាំងអស់គ្នាពុកម៉ែបងប្អូននេះឥឡូវមកស្ដាប់សំឡេងស៊ីន original ទាំងអស់គ្នាបាទมือក្រោយតើកាដែរធំមកបងប្អូនមើលធំមើលដើមមើលកូននេះជួយម៉ែជាតិដល់ជាតិជួយម៉ែទលក់ល្អហើយម៉ែភ្លឺមួយមើលចេះមើលម៉ែណែបងប្អូនមើលហូបកោជាតិដល់បងប្អូនណាបងប្អូនចង់បានតម្លាក់លេខតម្លាក់ទីតាំងមកចំនួនហើយម៉ែដល់មួយទឹកផ្លិតមួយใจกระเตี้ยหมอเลยยิงง่ายเฮ้ยเขาบ้านนุ่งปุ่นหรอง่ายได้เด็กอัดตัวđãเอาเรียกกันเลยបាទហើយវីដេអូនេះដែរអត់មានអីច្រើនទេពុកម៉ែបងប្អូនអើយមានតែប៉ុណ្ណឹងទេកុំភ្លេចស្រក់ទឹកមាត់ស្រក់ទឹកកផងបាទបាយបិទចាំទឹកលា